بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم أمته ميهن يبا ميهني إمها ميستكنتكا فالو كرونو إمرنغلو أمته ميهن أي تيبا ميهن هو كنتتكن أمركو منكرات نهيكم هداتيه أدي تيبا ميهن اللهم إيمان واتيه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Adalat party gang henong majli hong insam kore mi badalwon insam kore fawa goy danwalan. Emme kurtama kirit kuran ge barakatum badalwon fatwa devi Maryam Wahida. Den algun hushala deni ang henong majli hong mihatanan hingun harakat taka behe ma'lumat. Ma'lumat algun hushala den mapoden tibe hona badal kurbani Sheikh Ilyas Hussain gemire ge ma'luwa ki Islam dinu ka ang henong ge maqam. Den efa algon tibe from gari hong ede barabbodu edme ebe algon ekanyanno adalat party ganhan go majli hon tihoja be from gari hong ede edme ade me qawm ga khasa kote ka dini fikuru nota dina lob kura anhenunna me mujtama ka hori gonje hon tan neti kolluma algon men naayko kherigen kurimatlane hibbarga ta anhen be from hodan algon men ba beenum be eninkamu me mujtama ka hori mifada needwe bodati masaltakan hallen hoduma me majli ha kuravitane kama tibe from na fa kurave kantatta note kuraba kardahuga ekan ansuru numbers note koddewa mire algon menna hame por koddewa man algon dannawala men e comment ka darasa fa 20 minute tibe from algon menna ka mat koddewan ka ummid kuran gina para daras new ma ki gina be from wadannawa ne hem algon kuri mi dannawali mat koddewa she 20 minute kama men algon mi hay sabun algon men hindi harakat dannawala na tibe from anhenuga majli ho mihatana hingun harakat kodugotuka algon dannawala detere ko medukende mun dia namas dig muddate ka algon me migendani komme honi hirtuga habiru 4 gat 3 5 gat 3 angem be puna khas ko gendini darus adalat party ofio ga kuriya gendamo me darus gendani tibbe from kora baswalta ka jawab swaqtun libe gotan hamachege me majli ho ke paraton duaswi anghenu na khas ko gen tajwid ga hamata ka bala ke buruan ke bandas ko dekla he miharu singe vetwe dia tawruga women's ministry in Islam ko gen be seminar ka e ministry ka seminar ka behe gotan ministry ka be badalo me ka me majli hon baaverivi adi seminar ka moonu puruga eli oftunna baaveri buma fursat devwa to algandu dennema edo vidalu e fursat onnane tayyar washe den algon men tayyar wi war furiha me tayyar wen ekamaku emme fahuwa gotu algon men nan e fursat dekan ebe plon ebba hen nuwi moonu puruga ali mihun wedden kama vidalu algon men ge raisa ekes moonu puruga ali be fle em algon men hai sabun du kolli algon men ben men nuwi ekala fursat ek benu kurakashe den ega fawga hadal wakar doga adalat ga anhen gafi iftitah kuruma me majli hom baawriwe taqrir bes kurewuno anhen go majli hom baawriwe anhen be puna khas ko ga central hotel ga be ke diaru bara furihama baddalo me bes beebuna me ha ramlama me majli ho ga anhen be pulunga minne masekatun dilat farapultak ge dilat ehitir kama bara furihama calendar tayyar ko hile sabha bessevi adi media october ma ho ge 31 wanado rajya fehi kuran adalat mishiyar ge dashun ಮಾಲೆಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಕೊಳ್ತಾಗ ಎವ್ವಗುತಗ ಗಸ್ಸಿಂದಮ್ಗ ಹರಕಾತೆಂ ಹಿಂಗುಣ ಮಿ ಮಜಲಿಹುಗೆ ತಿಂ ಅಂಹೆಂ ಮೆಂಬರ್ಕ ರೇಡಿಯೋ ಎಚೋಲ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರುದುವ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ನುವೆ ಕೊಂದಿ ಹೇಕ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಹೇಲಂತ್ರಿಕಮ ಬೆಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇದುಗೋತಿ ಮಿ ನಮುಗ ಫೋನುವಂ ಫೆಶುಣ ಮಿ ಮಿಹಾತನಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಕುರೈ ಫರಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಎಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಕೊ ತಿಬೆ ಫ್ಲಂ ಕುರಿ ಮತ್ಲ ವಾಫಿ ಅಲ್ಗೊನ್ ಹಿವನಿ ಮಿ ಬ್ರ ಮಾಗಿನ ಮಸೆಕ್ಕೆ ತಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಕುರಿವೆನೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ದನ್ನವಾಲಾನಿ ಶೇಖ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಹುಸೇನ್ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. هذا مثل وداعين تبيه مها لبتي مسلم وقتهم هذه درجاتهم أقوم قالوا سومن جندوا مها لبتي مسلم أخونا وقتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حقيقة وامي وربركات ما بدلوا من أقوم من مثلا هذا بيت بيبي لبتي وقتهم قاعدة مد كم قابيس حقيقة أقوم من حياتهم أقوم من هيدا كربي ورن أقبض وقت كلين الله سبحانه وتعالى أقوم من عمله فتوكا يتر كربي هيو كنت تك كم قامي وقت كل باش. هذا الله سبحانه وتعالى بيريتو ما أقول قامي لنفس ساعتي لبتي وقتنا أقول نصيحة تريبان وصية كرن. هذا أقوم من مادام الله حضرة مشالي من دنيا متيجة هيدا كفوا دوستك حساب أقوم من دين جهد وهوجا أقوم منا علي كم اللي بيجين دانا فده وكان تتككروا مجه وتوفيق من فرصة الله أقوم منا من ورق الدباش. هيدا تقع دم أروجين ده موضوع كي ورا فلا دايرة ورا جينا بقولتكين هيدا كوجين على الوالي وين موضوع نمس اللي بيفوا وقت كلوجي بيرن كوجين تلو بيتي وقتهم ميتنا حاضر تبي مقصد فرهم جندا فدا أدرسهم جندا وأخونا وقتنا لا بمن فاكرون بستكه. لما أقول متاعه متلاوة كوري آية قاليجا جنستة بلانا الله سبحانه وتعالى أقول كدو فسح كربا أقول من نبينا ما فده وبستك بنو مجه وتوفيق دباش. لبيت أختم أقول من الموضوع دي مجه كوريجا دي حقيقة قبول كورن جهنة أدي فرطم حقيقة كي حقا باطل أدمي دو جتا أبد تعرفون قلنا. إقولك وسأقول هيكو جنوانه باطل نونانه كمنو باطل حق أبد سونانه. أمي ما كيام قائم مندين ميكون نونانه أمي ما أقول من حقو إنغني ما حقو جمعو جسابي تتبعين كوري دويتو أقول من مسألة كورن جهنة. देवन हकीकत है कि अगो में गदावत तेरिंग अगो में लिबुन में बड़ने में माफिक में इस्लाम दीन के उसूल तक अगो में दुरु कोल्लु में मेदुकनु में नति मिदनी मसक कुरमु एमी मा ए मसक्कतु का एमी गुंकुरा एम्मे बड़ एं मसक्कत की खास गोतेगा ते इज्जत तेरी लोबेती मुस्लिम उख्तुम न अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे मकामु तेलोबेत उख्तुम बेरुको तेलोबेत उख्तुन न अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे एम्मे मतेरी शरफ निगुड़ा गतुम एकं कुरुमट्टका मिहारु हितामय की अगुमेंगे मिसत्तें सत्ता मुस्लिम कम दावा कुरा मुस्लिम मुस्तमाओगे विस्मिदनी इंसानी हकुतन हिमायत कुरुमगे नमुगा मि हकुतन निगुड़ागा तुम मसका कुरमु आदमी फाड़ेगे फिक्री हंगुरामे मि हंगुरामे गागुमें जहेने कामयाब हासिल कुरंग इराद कुरबिया अगदनवानी हक्कु अडुहा हक्क तबाव मसकुरा कोम्मी बायकं एकमुगे फोने नतीजा फेन्नाने इराद कुरबिया हक्कन अल्लाह सुब्हानहु व तआला नसु देवाने هذا مفكري هنغرا ما قاعون هتام كورا إما برسوكي ستين ستة مسلم كما دعوة كورا مسلم مجتمع وغا بايكم يكون إنساني حقوتن هودا دينمو جواها كدكاتي مين أقول مدنوالي سبب النتي إنهم إما بقول سببكي أقول منا تدمغ بيان كده فتوغوا أصول تكا خلاف بايكم يكون حقوتن هودا دينمو شيكيا فبنا بنو أي كي هاوري كتير حقيقة تو أقول مسلم بلالنج بيجي एगोतुम अगुन के उसूल की अगुन के कानून की अगुन की दस्तूर की उसके लिए कुरान मुस्लिम कबूल कुरान जी हकीका कुरान हदीस हम रसूल हदीस को बनी तरक्तु फीकुम अमरैन मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि व सुन्नति देच दो कुरबी में देती के तेबा में हिफाटा के तिबे हायद को मगुन ओलेने ए अल्लाह के कलाम फुलाती में नबिया उड़ु विगुते हम मिदेती के अली का अगुन हल होदा मसा कुरानी बे मागुन फुरतमा ए मौदू दिमुगो कुरीगा मी बेणु मने हम कुरुकोन नमस इराद कुरवागोंडो हुकुर दो गरेगे दरसुगे एगे तफसील के नस्ते तो बलाना मी इंसानी हक्को तके कियागिन मी अडोफला मेहु मी अडोफलनी किहा और हकीकतें ओएगेन तो ए सवाल अगुन मी कोल्ली हम कुराना कोबातो मी कम हकीकत की एमी मा अगुन में बलालम मी फुरतमा केरे तो कुरान के मोरिते आएं अगुन में नंग एकम हकीकत बयान के कोदे मी इंसानुन ने किया इंसानी हक्को तके बुना मी हुन्नंग इंसानियत के लक़ब दिनी काकु तो मी हुन गेन लक़ब तो नोता अहम फरातक अगुन में लिबि फवा शरफत तो मी आदि कीर कुरान अगुन में नवरत तफसीर को जवाब दे बाफवे एगे तेरेंगे इतना की काफ सूरत के 16 नात अल्लाह बयान कर बाफा में आए वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु अल्लाह में वही कुरबनी वलक़द खलक़नल इंसान तिमिन अल्लाह इंसान खलक़ कुरबी एगमाना की कुरीगा नती सुजूद गिन्नवी में अल्लाह गिन्नवी एम इंसानु नंग इंसानु के लक़ब देबी अल्लाह
e Allah insanuna mi laqab devwafa waki usul take devwima mi dubai ko mi hun teduwe timen mennan insani hakutan nulibe e hoden e beje buna bunumaki kandelegin murtadwa kala dogutake emi magume muslimu warab boda bisnan jehene mi haqiqaten ne dogu hakatake kam esabaki insanu ge laqab devi Allah devi qanun kamnuda kama buna komme mi haki bodu moye e kitam mi mati degree naga hore mi kam gavis balalama agum Allah taala insan hinu min ad-dahr mi ayat bis dahr surat ge kedde tinen hatare tarjuma balla walla bat ki ge to Allah way kor no te ilmi re karin sual korobam vi kobato mi ge manaki insana ge mate zamanan isbe vehe e zamanuga insana ge laqab bis libifa nuwa zaman adeve mi ge sate ka haru kurin agum ne duniyega aditi insani tividalwa insaniyatuge bappa men kama dawa kuram bi humes duniyegane emi kunnan insanu ge laqab bis devi Allah kuri warat tafsir kun ek bayan kor ba fa mi wagutu agun aslu mawduwa dam beenu wati ve kur kollana em khulasa ki mihanguram eboin lobe dokhtum warab boda bisna wada gannon jena hagigata lobe kurwa komme be flokus emima insaniyatu ge namuga insani hakutake bune baymi gun ekura dawa ki hagigatu ga dogu dawa sabaki Allah subhanahu wa taala insana khalqu kurba insana nguriya ni'mat debuma fauga mi kanelu vi usul ta kamnuda kama bani nama e usul tan ei awgomennan insani hakutan nigula ganna usul taka waakama bani nama e kaneligen doge dahar surat Allah mi wahi kurbani inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura agun ma tafsila kan nudana ham kurko dannawala beedumani Allah wahi kurbani insana timen Allah khalqu kurabime fentikku ekulewegen ba fentikku e firena kanhenege fentikku nikamati fentikka kon khalqu kurabim den insanan ive fene visne haraka kurave mihekam gati men Allah levime den enen magu bayan kod devim hadainahu sabil tedu magaki ko bakam bayan kod dev ege terem bayam mi kon shukurerwe ani ba mi kon kufurerani emima Allah khalqu kuraba evuma fenun devuma fahuga mi devvi neme kamulda kama buna komme mi ki bodu moy e hakikata khilafa dawa kurabe emima mi hakigan agomenge sikundige bebuma fahuga agon kuri datur qur'ani adei mabiguma islam dinuga anginunge hakko nota anginunge maqam anginuna libunu sharaf konkameto islam dikko dini eme warad dikko warag gina wagutakin heda koggen mikanta kureweni names agon menna mi evumuga agon menna komme sahara kommes fada ibratake libigin da fada basake agon ibalebeto balana allah akamge tawfiq debash lobeto khtum Allah subhanahu wa ta'ala agomene devi min ni'matan hasadire mimi gumunani insani hakutaka khilaf kamaki emme furata magomen angenunnan maqam dini kaakuto belumattaka jehen ala kiyala kuriga iggota islam din aiswadim maqam taka kuriga oi maqama ki kobato fahun lebunu maqama ki kobato migotan ala kiyali magomen kommesaren engene emme islam din amugo kuriga jahili dosaruga angenunnaki bazaruga ganevikke fada samane hadi murdar amale adi tarika mudalun evves kale hakke libifa nuwa emi anginunnaki tarika mudale gotuga beenun kuravech balalama bayin kurkum bayin mihunge halata jahili dosaruga rusinne mikiya mihunge nazaruga anginunnaki insanun nennu emi kon bunamun dei haywanun najis hadi murdar haywaneke firenum beenun kollan edum fuddam beenu kuran rangale mi buna tarakki fawa bappa men kama dawa kura yahudinge halat emi hum bunani insanetuge laqab dinun ekashigum baba ennuna anhinunnaki hayduge dostoro atwe janama game beruga wakin tanen hadawa geriba karitake kande faden emi hum kandamude tarikh ballawalwa mimin kama dog kurave nebbes bay kune hayduge dostoro ga naji kama bune echchege jehja echchevis najiswan ehasa bun durukolla fa ellan geriba karitake kande faden e dosta nimen den ehin tanege dirulen jehene saftaharun aime den gebbes fadeven bifada nikamete harek nasare munane insanunge laqab livin hakwa baynune firinum beenu kollan masale nete names hakikata balakama baninam ei shaytanage hadi murdar najis amaleke anginunnaki me islam din amuga kuriga mimi hum bununta hindinna balalari hindi masabuga miharwes meda hame adives india ge eboin e usultan ei firimiha maru mafam anghen mihan hakkenne dirhurumuge dirhutta jeni maru hakkenne miharwes ebongi kanuna mihan ya khilafa me insani hakutake ga wagadaki me mihun ekama dekorada muzaharatan e kurani hindinge mihun denga gon balala ma islam din ayro
ewagutu kurimategen arabin halata balala arabinna kadi evura kambodu bay emi gon deke gotuga angin ki diriti mun hakwa bennu emu jeni bimmatin fohela ehen kamun emi hun diei angin darifulge khabar libi janama ekama moona andirukon ekama roliskon ekama nafratirwa miistakunna moonu forwa lagen miistakunna moonu nudakkan angin kuja kilibi jebuna finam ya sabun emme fahun e aibaka vati ve dir hutta go swalulan ya sabun mi khanta vegen diego qur'anu ga go bayan kuref mi agun dakka follow ko agata kenu khulasa go to agun bignestini tarikh ge tereng kuda min ware agun me tafsir balali ma agun men mi haqiqen ge mi go to ga angenun ge maqam ni gulagam fanikon islam din es islam ni dim bayan ko dene mi hun kuri goi arabi khasa go tek allah wahi qur'ani nahlu suratu ge فانساس أبنا آياتها وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون أمي كنا عنين داريك لبيجا كم خبر لبيجا نما رولي بري كما إكوغا أمي كنا مون عديرو يجنده ميسا كنا مون فروالن أمي كنا مسكا كوري مون ندكم بجن خبر لبني تي أمي كنا وربود هتام إك لبني نتيجة أيغتون فسكنوගේ තෙරේක වළුල්ලනේ සාමා යහකුම් වර නුබ හුකුම කැමියුම් කරන එකම අල්ලාහ් නිස්බක් කො ෆැමිගුම් බුනමුන් දියයි මලායිකතුන් නකි අල්ලාහ් ගංගෙන් දරින් එමිගුන් ගංගෙන් දරේ කුනිස්බ බීම කම නුරුම් ෆාලු කුරි වර තෆ්සීර් කුන් එබොම් මිගේ මිවාහකට බයන් කො දෙබ නහලු සූරතුගේ ෆන්සා සබනායතුක මිනිකම් බයන් කො خبر ලිබුනි මෙමිගුන් කන්තක් කුර්ගයි දැන් ඉස්ලාම් දීන අගොමෙන්න මේ බයන් කො දෙන කුර්ආනුගා මිකමුගේ හකීගන් تكوير سورة أبناء نونا ني بيان كريفا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أنين كودين ديرتبا ولولون كودين ما دام الله سؤال قربان كون فافا كهرتو تي كودين ماين بفن تي كودين ولولي سؤال قربان أميون إكان كرمون دي دسبب القرآن كا أغنى فنيجن دي إيه دسبب كي أميون فقير ودانتي وكموجا بيروغ أنا سبب كي فقيرن كوميسر كي فودن تريكا مانگه بوري نمس أنين دارين لبونه ببود أيبا كنگه ببا بود خارده كورنگه بجه غانا علونگه بجه إكموجا إمي إتورا فقير كان أتودان كمگه بير مي دبيرا هوري إمي هونگه كنتا كوريهه تفصيل الله سبحانه وتعالى قرآن کا بيان کروا فبي مثال کو تو اگم بلا الله نام سورت کے ستے کا فنسا سے بنایا تھا اڑو البا فگے بڑا کا بल्ला वाला बात इंग्लिश तर्जुमा दिवे कोमेस इल्म रिकार्ड सवाल करबा कोबा तो मी हकीकत के एमी इस्लाम दिन आइसो में बयान करबनी ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم تبان بيكون نفس رزق دبيتي من الله ما بان بيكون نفس رزق دباني من الله ما أميما تبان بيكون مبيروغا فقيركم بيروغا أميكون نمراش قتل نكراش ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تبان بيكون نفس رزق دبيتي من الله ما أدي يكودين نفس رزق دباني من الله علي سراسوتو के 30 सनातु अल्लाह वही कुरबानी वला तक़तुलु औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम तबामिगुम फकीर कं अतुदानकम के बिरन एकुदिन नुमरास मेरी दिरितु बाले बेता खुनाख्त मीदियस हज्जा उम्रा दा बेफुलनन लोबेता खुनाख्त नागोनेतन एते फारक दक्का फवाने शारी इब्राहिम अल खलील किया मगुगे इफरात को हुन्नाने हुस बिमें एई दिरितिबा मीहुं गोस्वा एमीहुं के दारिन वडुली बिं अदिवेसे बग मुस्लिम गोतुगा बलंबेनु अमी हुन नदिस वेन्ना दिरिति बावल एमे अल्लाह मेने कुरान का बयान में इस्लाम दिन अमो कुरीगा मे हुन कंत कुरीगो देंगा गो में बलाला मा एमे हुन अदि इंसा अंगनु मे हक्कुतंग होदा से किया फमी हुन दावा कुरार मे हुन नेंगे हक्कुतक की कोच कंबिस अंगना मिसा गोतुगा अगोन नियावे जनम अगोन के अभी मी हाकी अगोन के आइला के मी हुन के तारिका मुदले एमिगुम बेणु वेजिया रीति मिहक वेजनम बेणु कुरानी कावेन कोगे नुम वेजिया न मरुवंते हिफाटानी एन हुन्ना नेगोत निकमितकम गे सक्कन्ने इस्लाम दिन हमको कुरीगा यहां सब इस्लाम दिन आइसो मकाम देन हम अला केमो अगो में दानी एर अगो में विस्तेन लोबे तख्तन मकाम देनी इस्लाम दिन तो नो त मी इंसानी हक त दावा कुरा मिहुन तो मिमिगुम कोंकमेतो मिकुरनी विस्नेन वरत रंगल इस्लाम दिन आइसो मकाम दिन मगो तुमी बयान को देबनी निसा सूरत के नवारवन आयतुगा या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला यहिल्लु लकुम अन तरिथु निसाअ करहा ए इमाम वे मिसकुन्ने तेबामी कुन्ने मेदुम फशिकन हलाल नूने हुद्दे नूने अंगम वेरिंग तरिका मुदले गोतुगा बेणु कुरु इस्लाम दिन अम्मा फोगे हसाबुन एकन देई कुरीगा तेबामी हुन कुरी कम बेजे हसाबुन देई नमस मिया साब मुफशिकन नंगे कंबलु नंगे बोते हक तरिका मुदले गोतुगा बेणु नुकुरवे इब्न अब्बास विदालवनी ए तर्जुमानुल कुरान सागोतुगा अगुन मरुई मा अगुन गंगे मिया गाग मतिगा इस फतिकन ngalaలని
එවකුතු කුලදානක ලැබුණ මියකකන් කුරාන ඒ මස්සලෙන් අගුණක බප්පේ බෙස් ඒ මස්සලෙන් අගුණක බේබේ බෙස් අගුණක කොක්ක බෙස් ආයිලාගේ ෆරාතුන් කොම්මේසක කොසොති කනන් අලාලන් අලාව ඒනගේ තරික මුදන් එදෙන් එන හක්කු ඒනකන් කුරි දෙන් එසාමුන් ඒනෙන් ඒ ඉංගම ජෙහෙ ෆදා අංගනක බෙජන වෙන කාවින කුරාන එන වෙනුනුවකම වනිනවා ඒ हम हिफाटा निर्देश में का हवाल कुरान तारीख मुदले गुत इस्लाम दिन ऐसा मना कुरान वाला या ला यहिलु लकुम हलाल नून में दो फटिक हम एक इतरो हडी मुडदार अमल बेस कुरमुंदी तिमिन्नगे बप्प कावेन को फवा तिमिन्नगे मम्मगे मकाम गवा मिहा ए अंबगे गुतगा बेनु कुर हम एगोता ऐसा बंग इस्लाम दिन मना कुरेस एकंत नुकुरास यकीन वाकम वाकुम कुरान उला बलाल में कुरान ग नती कोचतो नमिस में इंसानी हक्को तकी क्यागें हाले लवा मीहुं में कुरान उलाला बलाला नमा गुण हितं करने मिमु ने इंसानियत की कोचकम विशेष नहीं बब्ब कावेन को बब्ब निया उमा कुगा मम्मगे मकाम गा उरी मिहा बेणु कुरनी अंबगे गोतुगा इस्लाम दिन आयशो में मना कुरनी निसा सूरत के 22 सनायत बल्लवालो वला तंकिहु मा नकह आबाउकुम मिनन निसा इल्ला मा qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila tebamihum miha sabun ekanta nukurash faayati tanuga masale nette wege hingajje negumge terega den iha sabun nukurash ei fahish kam bod hadi murdar amaleke nukurash mana kore islam din es rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha maqam devani hadis kurabani an-nisa'u shaqa'iqur rijal firhanun ebba fa bayke anginu naki esabaki angina ko ufedino gotabbala ala ayres firenage arimatika kashiganda kun hetuni Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani waja'ala bainakumul mawaddata loba kulune de me firinge de meduka Allah subhanahu wa ta'ala baqara suratu ke sate kadde haywanatu ga wahi kurabani hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ekamalunaki tebami gunge ferame adi tebami gunaki ekamalunge ferame misagutu ga lagen uri hedu lumun enage awra kasum salama bani ene zinaterikan odade ene iffaterik kurwa achkenege libas eme demihun lamehegen die goi bayan koddet iyen algon ishara ko meduge bahruwen awgomennan aduwe jumlen do badan ek jaan dehashigande e furanek men algon baro ginafar ishara ko me ayatan ishara korfa gon me waga dekkiwes enama awgomennan enge bahru ko baati we jumla bunali em Allah wahi kurbani ei ekichke ekakabes nete anika nula ulumen එහා බොඩු ලාමෙහි ෆවාබයික් උන්න ලිබාසුල් ලකුම් මාන්තුම් ලිබාසුල් ලම් බකරා සූරතක සතේක හද්දේ අබ්බනායතුක අඩේ හැබ්බනායතුක මිති බයන් කරබා හමෙම් එකමලුන්නක සාකුතක වාකන් ෆිරිනුන්නන් හකුතක ලිබිගම් බා ෆදෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බකරා සූරතක 200 අශාවි සනාතක වහි කරබාංගවනි වලහුන්න මිත්ලු الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه එකමලුන්නන් තකා හකුතක වේ ෆිරිනුන්ගේ මච්චන් එකමලුන් gemachan ang firenu nataka hakutake bafaden embima islam dinu ga eboy de farata bes hakutake debwaf ambi miha ge wajiba ki firmiha ang ifattere abra isharakater kogin firmiha allah ang uredumakan amru nukura hindako ena kiyamantere kan ada kurmati ga kuriye dium firmiha ge wajiba ki kandinum bondinum hunnana tanedinu dekkum alalum ogaterun raham kurun lobi kurun me huriha kame wajib firmiha ge machan hakutan ebori de farata bes names miedu तरक्की वेगन गो इंसानी हक्कु तौगे नमुगा अगो मे बुननी aha kaleti hakku libigam ma meke nukuras ene bunekas kuran nujen ene mana kuritana kabes kale das me hakku tan nigula gatuma warab boda masaka takin ibakura me islam din aiso maqam takin midini rasulullah sallallahu alaihi wasallam yevura boda maqam devum lobeta khutunna maqam devum firhunna mukhatab kuraba hadis kurabani ala ukhbirukum bi khairi ma yaktanizul mar'u फिरियना फहर रक्का तिरकुरा खजाना की गोतुगा वा मोड़ खजाना के खबर बयान को दिवंगे अलमरअतु सालिहा सालिह रंगलो अंबिके इदा नज़रा इलैहा सररतु ए कमले के दिमाल फिरमिहा बलालुम फिरमिहा के हितंग उफावरिकंग एन हासिल को दे व इदा अमरहा अताअतु ए कमले के कमक कुरमंग अमर को फिनमा ए कुरी अमर की अल्लाह के उरेदुं एक नेकुले के नुआ कमक वानमा ए कमले के कमक कीमत तिरकंग अदा कुरे وإن غاب عنها حفظته ekамle ke adur firimi agos finama abra izaraka terikon ifattirwe miye insanaka bimmati ke libene emme bodu khazana ek salih rangal ambako enkamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani ekale ge faana dunya du ko sorga wadaga tunga kuriga muli ummata devvi message ge gotuga message ga ade hajjatul wadaga ekale ge faana mukhatab qurba hadis kule ege mennani istausu bin nisa'i khaira tebami gunnati man nabiya wasiq kurme angimna de tere goga tiruma hewko kontak kurma
ಹುನ್ನ ಇಂದಕುಂ ei tebamihunge addashu gawa amanateke tebamihun emihun hodafa wani Allahuge iznalaagenne ekamulun halal kofawani Allahuge kalima fulalaagenne ekamulun nadeterga rangalakanta kurash temenabi asoruge wadagatum කාර්යවෙගෙන් තෙබාමිහුන්න වසිය කුරමේ නසෙහෙත් කරුවමේ khiyārukum li ahli wa ana khiyārukum li ahli තෙබාමිහුන්ගේ තෙරෙන් එමෙ හෙව්කම් බොඩගෙන් බා මිහිගේ තෙබාමිහුන්ගේ අඹින්නම් එමෙ හෙව්මි hay රසුසම් දෙවි මකම් ade ege turun agumen balalama islam din aiso me maqam teke dinuma fahuga mikantatta mana kofa angenuna mifada haysiyete libigem wakam bayan ko demma fahuga angenage maqam angenaki lobeti ukhtum mamme angenaki angen dari angenaki ambe me tin haysiyetun agumen warak kuruko wagutu nunagana e telobeti ukhtum waram muhimmu kamen adi kurin oben otima ekama agun wagutu dokallamun kurukolla famiti gunedeveto balanan me tin haysiyetun angenage maqam firyanaka vure etak gunamati furatam haysiyet balalama mammege haysiyetun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha sahabe kodaga waswal qurbani man ahqqu bi husni sahabati timenne emiheka detirege emme rangala kantak kuran haqqogen wa mihike ka ko hadis qurbani ummuka kalege mamme anekka sawal dannawani thumma man den ka ko hadis qurbani ummuka kalege mamme anekka sawal dannawani thumma man den ka ko hadis qurbani ummuka kalege mamme anekka sawal dannawani thumma man den ka ko Allahu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani abuka kalege bappai mammayge maqam bappay kavure tinguna ituru ei teden islam deenuga anhenunna firihenun hama taklifuga sharaflibugatuga mulin hama alukan kurma firhuna besamur anhenna besamur taklifuga ebbes kahale shakken names mi taklif debbefa wa kama taklifuga emmen hama kama anhenna firhuna hama kama aiswa horiha ayet ekke nagagen anhenunnan ebote hama mi gene ehem manegga agomenna adui fawane takrarukum wahakata warab bodon olwalagen gen mi taklif dinumuga sa namadu qur'anshe hewkanta qur'anshe angena ko spirana ko samam mi taklifuga sharafli bigatumuga hamam names mi huri ayat geneswami humunani angena firanu hamame mirajen agomena me insani haqutan dasko dinumene kya amina wadud kya angena ngai ena aisha me buni dalilege gotuga ayne dekki dalil addotol hitaduga mohibuddin iskuluga ilmeri me sei jama kure mihu en dalilake gotuga genes tini talabul ilmi faridatun ala kulli muslim hadises ki ekol kon kanne angenunna firihenun ilmu hasil kurma ki islam dinuga wajibaki e min enge echki nikam ballawada ganna lobetu hama kam agodan teburama gad fadalli tawgon mat koy bot fitri gotum mes angenu mes fakhana kure firenu mes fakhana kure angenu kae firenu mes kae emi mes boni arme mes boni emi hinga arme mes hinga hamamalun to මේ හමමකමගේ දලිල දැන් අගොන එතන මේක දක්කො ෆේ දස්කො දීප බුනි බුනාෂි සබක එමි හොමනේ කලේ මිතාග වාහකන දක්කා ශගොදන්නේ එන සවල් කොබ්බලාරේ අල්ලාහ් වහී බස්ලුගේ බොතේ වලිද් දකරි මිස්ලු හද්දල් උන්සයින් ෆිරන අංගින කල්ලිබෙ දෙගුනේ ෆිරනක තරික මුදලුන් ඔති මේ හමම නුන්කමුගේ දලිලක මිති හම්බුනාර බන කලෙම කුරාන් කියවට කුරාන් ගොන්නානේ එන නුද කුණුද කියන්නේ මේ එනුන් අගොන දාම් බේනවා මවුදුවකි අගොදන්නම බේනවනේ අංගිනක මිලිබුන මකාම් ෆිරනක නෙල්ලිබිෆ වරම්මති මකාම් හයිසෙත් තෆාත් උරිහාතනගොස් සබබකි ලොබෙත් යකුන්නා උතුම් මම්මගේ හයිසෙතුම් බලාලාර තින්ගුණ ඉතුරුගෙන් දිය සබබ් එල්මරින් බයාන් කරබනි බප්පේ කවුර තින්ගුණ කීවෙතෝ මෙමකාමුගා ඉස්වෙගෙන් දියයි හගීගතුගා ෆිරෙනුන්නකි ඛිවාමත් දෙමහෙට්ටුම් හිෆෙහෙට්ටුම් බෙලෙහෙට්ටුම් රක්කාතර කුරුමුගා එම්මේ ඉස්මීහා නමස් अंगनागे मका मेहाइसेतुम नीति माउस मतिवे तीन दर्ज बप्पे कवर ए हतरुन फर हदीस को वे बप्पे एम्मे कोडक कम हितन जेनी मम्मे सबब कम गा अलमेरिन विदालवनी मम्मे नुहम आ देहदो संदे बंडुग वेनायकुग तरि फुलफुलनी बप्पेन्नु मम्म वेनायकुग विहेनी मम्म देहरुंदे मेमति लेबोंदेनी मम्म मितिन हाइसेतुम मम्मगे मकाम मतिवेकिन हिंगच्चे बप्पे वुर सबकी एहंकम रसम हदीस को बनी अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात मांगे फातिर दरुगे सोर्ग बनी एंगे का कुछ नूरी जन्म सोर्ग नुली बेने सोर्ग हासिल कुरमा मेउलेने एमे मी इंसानियतुगे दावा कुरा मीगुं इंसानी हकुतके बुना मीगुं विस्नालीम मीगुं नकों हक्केत्तो एंगेनी अगुणगे सवाल
ningen gifa enge nama mifada wahakata kinu dakke ema mamma ge haisatun balala shihamati maqam adi saragum balalama agum menna dunyawi hayatuga shahwatiga edun tak tabawegen bes kurave faafatakun salama womunga sababekam ga rasul hadis ko bani maimba fenakam hitume wakiyan khasakoteka mamma e sahabiyeko amr bin as radhiyallahu ta'ala nidalani jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam gariya sahabi kodagam sawal kurbani inni asabtu dhanban aziman fahal li min tawbah timena warabbodu faafek kurabijje timena beenu me saafta hiruwan timena tawba ve vidan hai rasum hadis ko ban hallaka minum kalege mamma duniyage bahuri hai ena bunanila lete mamma ni avech hadis ko bani hallaka min khala maafusuke bodu daat mamma ebbona ebba kalege datte bodu daatan e bahuri hai ena bunani aike hadis ko bani fabirraha dashe e bodu daate kale kame hitashe kalege faafallahu sawadibba ebuddu firena ka behegotun aisfa maqame mamma ka haisetum e sabab ki lobete ukhtum bodu daate ki maafusuka bodu daate ki mamma ge maqam gawani rasam hadis ko bani al khalatu kal mamma ge maqam ga bodu daate wani enkam agom ge musamo ga men ebbes kamen nek e hitaram kurum ge ba bisne mamma nek kam bani mamma ge maqam e bahuri ada kurwen ade bodu daate hitaram ada kur me hadis ko rasam hadis ko bani e sahabi vidalwani asabtu dhanban aziman bodu faabe mada kuravijje tawba wan beenume hadis ko bani kalege tawba ki e bodu daate gos kame hitase kalege tifaf allah fusawadibbani angene ke virena nune hadis agum balalama rasul garihan sahabiye ko wadagan fa vidalwani inni ji'tu ubayyuka ala al hijra timinne ni kalege fan beedi pam wegenne hijra kurumatta ka makkah e madina hadis kurbani faabakaitu abawai timinne mi timinne ga maimbo fa surubala hadis kurbani idhab dash irji' ilayhima edamihum kar dash faadhikuhuma kama abkaitahuma edamihum rubala fa fadan edamihum ufadeshe gus ay hijra kurma pura modechek hijra kurma ki war sawab dar mitru akame adi hen riwayat konnani eka gosunu timenne beenumani jihad dashe hadis ko bani kale mamme bahuri hai ay ke dalum hadis ko bani dashe mamme kame hitashe ay kale jihad nihaves sawab darma itru genda maqam islam de mamme ge haiset hadis agum balalama mamme ge haisetum mamme milifawa maqam materi genda minbar Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ga emme lobete kam bodu gem ba amalaki lobete waqtum fardu fasnama de waqtu ga da kuru devane Allah emme boda lobedu gannawa alukamaki maimbe fenakame hit sual denne uni ayul amali ahabbu ila Allah Allah ga hadratu ga emme lobete kam bodu gem ba amalaki ko ba to hadis ko bani as-salatu ala waqtiha namaz de waqtu ada kurume den sual denne uni thumma ayun den kon kamenge hadis ko bani birrul walidain maimbe fenakame hitum ege terege mes kon huri mamme Allah ga hadratu ga emme bodu faafeki tawban wa inda ko fussawan deban faafeki shirk ye fawge emme bodu faafeki uququl ummahat maimbe fenanguredu me insani hakotake bona mihun ni mihunge maimbe fen niti bae itangara swate ka gundu mamma ge haisatun libunu maqam firhana kabur dem balalama angin darege haisatun rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambi kamalum ummul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha yari hen angina ko menani de kuda de kudin ko de angin kudin ko aisha khang etchakan edeni rasul sallam ge gandore agon men bunikam ga vis ekale faanuge e gandoru ga ne panu furalu mattaka kham beenu kuran ebbesecche emme de kadru onnoti rahmatige nabi ay aisha radhiyallahu ta'ala na yanghemi hagaten de kadru hawalu kudibba de kudin tibe yanghemi hawse gore mamme e yanghemi ha e mamma e de kudin na de kadru difu hussan ata hori balaki rasul madaga tima e yanghemi hage mi amalta fenuni mekam hayram begen mi wahaga husheluvi aisha radhiyallahu ta'ala anha tibina waran hayram vi mamma ge hituga ufdifa wa shuurta fenuni madari kattaka waqtun rasul hadis ko ban qad wajabat lahal jannah ekambulege e mamma sorga wajib den hadis ko ban mani butuliya min hadhihi al banat bi shay'in fa ahsana ilayhinna
kunna lahu sitran minan nar aw kama qala alayhi salatu wassalam Bukhari ki riwayat mihekam mikala de angin darin libi e de angin darin rangal tarbiyete di emihun deg bodu ko finama e de egotan e tarbiyete dinumaki ei ekamlegiyan soruga wajibanakamak narakan salamu begin danakamaka angin darin hakkuka ne firen kujaka begotun aisu egmana ke firen hakku dabbi wa kanone islam din aisha maqam din goi me bayan ko de benwan kurko dem balala ma ambe ke haishetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani ei angin mi awani mamma ek nota angin dariyek nota komismik ambak emitin haishetu balala rus firena ko maqam ke gotum ma mati me ang hakutan hoda deneshe kya wa buna mi hunna me hakutan engena nama apunitan garan names awgomenge me adawatene yahudina nasaraen awgomenna mikanta vienudene emigun hakutan nigulagatuma me bunani emigunna mikaman ketterikan kudavim emigunna tahammul nukurave mikantat islam dinga meha mati maqam libuni ambege haishatum bala rasul hadis ko bani idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila ladkhulil jannah بأي أبواب الجنة شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنجنك أمبك حيشتم فرض فسما دركات ربي أينك ما شاء الله فرض كره viroध أين هفاكم بنينما عفت تربي أبرا عيسى ركات ريكو فيرميها كيمن تركن أدا كرا كم بنينما إكمله के बुने वेने सोरुगे के दौर कोड़ता होगे तेरे बेणुन दौर कोड़ को मन्नाश ने फिरे ना कट्टा काइस अम्बे के हाइशेतुम ambege haishetung ai mi maqam khubato islam din ungen dina gaiswa ebbis dina gane firmiha gem beru ga hewkan takkurane misagotuga miedu mi hajjuge musum mi taiso hajj diyai aminti bi gega e hajjuge man alukan ada kurumuga ene ufra bura ene ekura alukan tawge sawaba dharma ambi mi gega iffatterege mi gotan inde jena mena huriha gotakun libene ekam mi hunna hasadevri kan ai mi mun hen kamakun dane agone kama kodako ishara kolla de fahum emi ma ambege haishetum be sehamati maqam angin darege haishetum be sehamati maqam mammage haishetum be sehamati maqam mimi hunna tahammul quran udaguwi de mimi hun insani hakotake kyagen kon haketto hoda de miulani ya sabang agom balala ma islam ding aisha maqam dinum gotun kiketo mi bayan qurbani Allah azab surati ke 30 timanat Allah wahi qurban gawani wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajuna tabarrujal jahiliyatil ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله تدم رسول الله صلى الله عليه وسلم به قتم الله وحي قرباني نمس رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب بهم بسايس بهم أوغمن هم يكني رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب بهم آية كما كباتي بدوكل لا كما بنينا قرآن أوغمن جنان دال القرآن كهوري هاتنا كسنانه ما يمفنا كم يتومن إمّ بدن الله سبحانه وتعالى أمر كربي إمّ ورقة إرشاد ऐश्वा आयत की इसरा सूद के 23 सनात 26 सनात बल्ले बल्ले बा मुखातब करबा का तो वही करबे इम्मा यबलगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा इंदक कलेगे फानु करे एकलेगे फाना मुखातब करबा एकलेगे फाना कमे तुमा मी अमर करबे एकलेगे फानु का बप्पे बेसते मम्मे बेसते निमी उसिकुंड कोंतन कत्तो दियई एम कुरान के इल्म एमी नितंगेरे गोतक नेगेने फहरे गारबी बस एंगी दान नमेश जहनी विस्नंग अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करबा अन्न तंतनु का बदल वेगिन तनी एम्मे तनक बदल वेगिन आई ए मूल कुरान को सिम आयते ei angena ko aiso timennege nafs kalege faanatta ka hiwa koffi me ehen angena ko buna finama kalege faana beenum fu wadaga nawa kama bani ambaken hidumuge ikhtiyar e boy ei Allah wahi kurabani im wahabat nafsaha lin nabi narada nabi an yastanka khalisatan lak ei kalege faana hame kan khasa kam dunya ge ka be suddenno eka e bahuri bekanta de kalege faana khas names dem mukhatabagin anna ayat tak e kalege faana mukhatabagin names ummatuge komme farda kam message gotuga नमेस माइम फन कमे तो मंग अमर कुरबे आए तो गा एकले गफानो के मम्मा दुनिया एकले फानो बप्पा फुड़ दुनिया के अलकन देखो डागा तुंगा कुरीगा नियाविच एकले मम्मा फुड़ एकले फानो लफतु गा नियाविच मी वही बस फुड़ बावेले बुने मम्मे बेसते बप्पे बेसते अल्लाह के उसलूब हिकमा बन तक दस को दे मुग उसलूब एम एकले गफाना मुखातब कुरबे अन्ना
ಬಹೆಂ ಆಯತಕಕ್ಕೆ ಮುಳಿ ಉಮ್ಮತ ದೇವೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಹಮ ಎಗೊತುಗ ಮತಿ ಮೆ ಆಯತುಗ ವಿಸ್ ಎಸವಕ್ಕೆ ಮೆ ಪುರ ಕುರಿಗ ಆಯತುಗ ಮೆವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬಾ ಅಂಗವಾಫ್ e pura kuriga ayta mikung ai e fawga enani ya ayyuhan nabiy qul li azwajik ay azab surat ke mansa snona wa banatik wa nisa'il mu'min kalega fanu ga ammi kamaluna dari kamaluna kalega fa mi ummatuge anhen mu'min anhenuna amru qurbas e mitaga Allah subhanahu wa ta'ala kura maqam debamu te kamalun geega qarar weti mesh wa qarna fi buyutikum te kamalun nge rakkatere kam bodu gotaki geega qarar weti bume ehasabum memihun ai insani hakkutan himay kura bay kotujje asmana bala re angenun islam de miulane geega bandu kollash ehasabun algomenge terem bay mihun vestede jaha agonge hakkuta besete me amina odudu kiya me angena ko yahudiya ko iswa me wahaka dekkura algomenge tere sangene to algomenge firim barangania kure hakutan nulibe den ehasabun hama me misa jaiye koi tedwe hakutan nulibe kya phadele me feshe tagati bege e benu mane me shaytana e bohuri ekuga nafse bohuri ekuga me adawatene mitin dushmanu masakkam me kurene algomen mi dina dura gendew mas allah way kurbani nune ke miti mingila hoge mage memagunnu hemaga konno hingas e me insani hakutan himay kuran esma bala re qur'anu ge tinunga wakarna fiu gege tibesha kalemge hakutan nigulagati bazar da kannu je munu foi filan da kan nonnane firmi akku beraka besonde gege marwanden ekotene tibenje heni no e warabbodu alume Rasulullah Allah mukhatab kurama ekore geega qarar we tibeshe ei te kamalun nge merakkatere kam bodu gote dem wahi kurabani wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatil ula jahili dosaruga zinaterige nikufaden ninukunnas sababaki iffaderi kan gellene abra isa gellene te kamalun ki waran agubodu tarika mudaleke e agubodu cheta hunnane geega bandu agomenge gahanatan agomen geega furalmatiga to battane agumen ala lobeti ukhtung beenun kuraba gahana gegu fralmati gato nota magumati gato atura afa battan no alamari tereka kabadek ege tereka skulo fottek eves talulaf esabaka agubode chebi marakka kof eme yen allah isara wa karna fi buyutikum den beru ambejjanama beru nuasheto nu evves ayate ganna beru nudas emme ayate ves qur'anu ga mihun dakkam vi me ayatuga muradaki beru nudashe nen aish Allah we wala tabarrajuna zinat teri nuwashe kurige zamanuge zinat teri wegen nikunna faden ega mana ki nukutum ge haqqe bote islami gigonge terega tibegen bera dashe masalanete munfu filuashe ufa faal kurashe datur takurashe maimba fen ziyarat kuran dashe gatti mena huriha kam kur namesh islami gigonge terege yevur kuriga gege qarar weti beshe kiveto rasul kufidun kon farata kun tangena ge faratun firenun angenun de vai faratum ve siha boda lame hi foti mikota darus de shekun kontar ko tofudani maige bandunne ufeduni duniya macha boda tabtalu sababaki geki ei emme boda haqiqi madrasa school ei rangalu jilen ilahi qanuna hurmat terkon hita mushama laba manfahuri abtalun take tayyar kura factory eke e factory ga very kandevvi mamma eshe ehen allah ishara ko qarna fi buyutikunna kega qarar we tibeshe ehasabunne mijil tayyarwani sababaki mamma ge ungun dari fulange cheten ingeni mamma ge siha rangalwe mamma rangalu ekuje taribe devije kama baninama ekuje hunnani sida ko e jil tayyar kurmattaka telobe te ukhtunge simma eke gina bakote tage hete kurash bere dam benu wajenam islami ge gunge terega bere dashe manan no kurabaf den e giyuganum beerwege higada native irshad tekadvi waqimna as-salah namaz qaim kurash awgomen qur'anuge usluba bisnala be kama baninama mimi hun insani haqqutake kiya tiben mimi hun mege haqiqa nengen sabaki wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur ge usul ge dasu allah ebe ka nuren nula baba kan ali kam nufennan den mimi hun evetem bifaratu ge emburen thelene folene hakke kiyage name semi hunna nengene buna weccha bes ege kudu misalen adi mita gennan itura mi jariyange wahaka miharu ebegene insani hakutaka khilafe kiyage mimi hun telefone kamekkan algon sabit koddena allah ko karna fi buyitukum wala ta zinaterege nikunnaje nikunnam beno jena niwavege nikunnaje islami gigunge terega manane kurai fanni kunna wasibabe sada kurwen beru kanta tabes kurwen name islami gigunge terega rasul hay progress kurawun
manane kure fana mas islamu ke gotu gati besh miedu me viku minuan kofe en nerunu gotan nunna reshe ber nuwas komme mamme ge wajibe komme bappe ge wajibe komme farde ke mas'uliyat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi usul ge tasu wajibe me algo me ge wajibe nimi ko algo me minuan kofe neruni kon kamakat allah wahi kurawani te kamalun nan libunu maqamaki me mijir tayyar kuran te kamalun ge wajibe ke gege gina boko te de kurashe bera dam belja dashe names islami ge gun ge terege den te kamalun nam mikamuga magu fahewegen dani allah ge nasra madar libeni fardu fasna madarakatene me waqimna as-sala namaz qaim kurash kibeto lobeti uhtun wara funko bisnalavi namaduga te lobeti uhtun tibe gotaki ko baito dance ko kotto tiboni barhana wegen to tiboni wala tabarrajuna yati zinat teregen in kunnash ekama magu fahiwa kama ki miye namaz qaim kurash namaduga etibe goy namadum beruge ginestene e namaduga heunna gotan namadum beruge wes gem beru wajinna sunnas allah ishara kurabani waqimna as-salah sabaki namaduga belun tirkodden afage gunawanta maatir kodden him maatir kodden enage comfortung ive aduta maatir kodden e namaduga hunna sifa namadum beruge ginestene min namad e min namad qaim kurajeti kamalu watina zah adi zakat desh واطعنا الله ورسوله وريا كما اطعنا الله ورسوله الله اله ورسوله كيمن ترواشه اي اير ام فوق انك خاصه كم عام اچ مي وريا خاصه اچ بيان قدم مفوق گيگا قرار وتي بش الله غمر فله گم بيروام جنم نماز گتي بي گوت برهنا نوه نيواوگن نيكوناش اي نماز گو هن صفه نماز بيرو گدس کو دينه اهم ويما ما ينبغي فينا أمر كربي مرو أولادكم بالصلاة وهو أبناء سبع هين هارجو مرة دي مداري فلان أمر كراش كاكو تأمر كرام هنا نبقى هنا نجيم بيروغا ماما أمر كراني هين هارجو مرة دي مداري فلان مسكين دا كنون جهن ماما كراتن فنان ديها هارجو مرة دي ماذا بديش مكلف كفار كوجا هنا نهيو كان تكرمتي هني في يقينون بس إفدا جيلان أوغو منجي لوبيتي ماينا أوغو منجي لوبيتي أختنا تيار كراونو نما awgamege mushtamawga kamfatuga mudilagen karuga fangalagen atuga katoru rifagen maswata kiti go bage jegin tibe zuwanun take nannane e shakkin huri kamenno ko baado awgamen mimi ko minon ko fa beru kuri goin emi humbuni nunake kalemen gege bandu kurade islam di meulani munu burga alima kalemge hakkuta negulagati islam dinaki waran hanukati dinake awgamen yasam bay maati tedeke yasam mo feshuni masalatan awgo men handan netuniye mimi ho minimum kura shekiava mi kuruni kantata ke ko bado football me chakan arwale me minimum vito woli me chakan arwale boni minimum nunne nikam ballawa natija minimum me kin die goy miedo lobete okhton mi lobete watanuga grade noege talim hasil kura kudinge tereng sata rangin kudinge betibbe rashegga maabandu efa nahalala ಅವನುಗ ಕಾರಿಗ ಮಿದಿ ಹಫ್ತಾಗ ಅವನು ಸವಿನತರುಗ ಹುಟ್ಟ ಲೋಬೆತಿ ಉಖ್ತಾಗ ರೋಮುಂ ಸುವಾಲು ಕುರನಿ ಮಾಫ್ ಕುರಬಾತ ಹಮ ಅಡು ಹಮ ಮಜಬೂರ್ ಅವನು ಮೆ ಅವನುಗ ಲೋಲಿಬಸ್ ಕರನೋ ಹಿಗೆನ್ ದಿಯ ಎ ಉಖ್ತಾ ರೋಮ್ ಫೆಶೀಮ ಮುನಿ ತಿಮಿನ್ನ ಸುವಾಲು ಕುರಂ ಬೇಣು ಮೆ ತಿಮಿನ ಫಾಫೆರಿ ವಾನೆ ಅವನು ದೆನ್ನ ಸುವಾಲ ಕಿಕ್ಕು ಬಾ ಎರುನೆ ಜವಾಬ್ ದೆಂಗಿಂಗೇನೆ ಇದಾಲುವನಿ ತಿಮಿನ್ನಗೆ ದತ್ತಗೆ ದರಿಯಕು ಬಂಡುಗ ಗಂಡೆಂಗ ಹೋಗಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಗೆನ್ इंडिया गोस्टेरे बुनेगेन तिमिन्ना दामवेगेन तैयार हुई है दें बाय में हम बुने बुनफी है कुछ जगह बाड़मोटी है कुछ तिमिन्ना सवाल करे वो नूने के तिमिन्ना पीरियड इस बराबर इंगे वे गांडुगा गांडेंग होती है ने तिमिन्ना गोआ गिंदी तिमिन्ना का नेंगे शेख वकी होते डॉक्टर दक्का ले डॉक्टर टेस्ट आदा हो बला उन्हें निकाले नूने होती हम हो के दारिये की होती दें आशा बुरों वेश शेखे तिमेने नुदमे एकंत कुरन तिमेने साबु हेने तिज्जे तिमेने हेरी तिंगल इरफा हुन्ने तिमेने के ए दत्ते के दारिफुल वद्दाफी में टेटर तिमेने बुने कोबा बुने टेटर के तिमेने हुरिये विष्णुष्णा कों कमेंगे मी वनी तिमेने वद्दाफी इरकोड़को वद्दा दक्काफा बुनिये दुली गोए कुज्जा को थेड़मु फुड़मु दिया हड़ेलमु रोमु दिया कुज्जा के होती बुनी मी है कलेगे मी दारिफुल के बंडुने की कांडक यहाँ सब अनेक का तिमेने हेने तिज्जे तिमने बिरुगति तिमने हेरु तिमने के दत्ता के दारिफुल बेर कोफी टेटर तिमने बुनी में कोबा है दारिफुल मीने के बंडुन ने की दारिफुल उन्हें मरा लाइफी
لبيت أختهم مي أقوم من قوم حالته سؤالك أقوم كوباي سؤال سؤالك تمنا فافر وأنا تمنا ندم بكان تكرم تمنا بني ما أدرس كن نمر أمر الدين ما مدك بقول القرآن منهم كيف دي منو أنكوري أقوم من تعليمي إدارة تنجميهم منو أنكوري ديمقراطية كأصوله منو أنكم كأصوله منو أنكوري ما ميو قتكي أقوم من دارين برهنا كوفا أقوم من سكوت كفنوي دجنسو كودي ميتبي فيرهنونا أنهنو فيرهنونا كي فيرهنو دبار اللبا فدفراتو كسببه الله سبحانه وتعالى عشم سورتكم من بيان كل دباف بكامياب واني एक यमन तेरकम के बार इसको लामी है कशे नुके यमन तेरकम के बार दक्को लामी है कशे قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها एक मिमी गुमने नून के हिस्सा हुए मफुदे न हुलिया का साफे जनून तो मुश्तमा अंधवल का वेट्ट मम्मी देनी मेरे आउगना कुरवे स्वाद होगे तेरे आउगन को ललूं करुण सोहे गिन स्वाद तक के इफ़्फ़त तेरिकं गिल्ली गंदा फत स्वाद तक देमे फिर कावने को गन तिब्बा फिर मिहा सवाल कुरानी अंबी मिहा जिने को फिए कावने रूले ने अंबी मिहा सवाल को मगे फिर मिहा इले अंगिन होदा फे कावने रूले ने मिनु हेंगे सवाल मिहार कुने मिहार मैगन सवाल को मती सवाल रेखा दुआल किता सवाल कंगन ने आगुण करने को बाय तो मिदक्का वाह कतक के එහෙන් වීමතා ඉස්ලාම් දින අගොම මෙන්න මකාම් තක දීවා මිකන්තත බයන් කොද්දෙවි දෙ ෆිරින් නබස් බයන් කොද්දෙවි හකුතකින් අදා කුර්ම අලාලු දෙ මීහු ඉස්ලාම් දීනුගේ ලිබා හොගා මෝණ බුර්ගා අලාගෙන් ගොස්ස තනකුම් වක්කම් කුරීම එයි බුර්ගා ගෝරි ගෝස්කමෙන් නෝනේ ඉන්සානි හකුතක දවා කුරා මිගුණා ගොණ ගෝලානි එයි එමිහෙගේ කිබා ගහුරි උනිසිබේකේ එයි ඉස්ලාම් දීනු ගෝරි උනිසිබේ නෝනේ ತುಮುಳಿ ದಿಕ್ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಬೊಲುಗ ಫಗುಡಿ ಅಳಾಗೆ ಗೊಸ್ವ ಮೀಹಕು ಮಸ್ವಾತ ಕಿತಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿ ಕುರಾಕಮ್ಮ ಬನ್ನಿನಮ್ಮ ಏಯ್ ತುಮುಳಿ ಆ ಫಗುಡಿ ಗೌರಿ ಗೋಸ್ಕಮ್ಮೆ ನೂನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಿಬಾ ಗೌರಿ ಗೋಸ್ಕಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏವೆ ಸಮಯ ಯಹೂದಿನ್ ಕುರಾಕಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗೊಮೆಂಗೆ ದೀನ್ ಏಯ್ ಗೋಸ್ ದೀನಕ್ಕಮ್ಮ ಸಾಬಿತ್ ಕುಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಹುಂದಕ್ಕ ವಾಹಕತಕಕ್ಕೆ ಏ ಮೀ ಅಗೊಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮು ವಿಸ್ಸಂಗೆ ಬೆಜೆ ಅಗೊಮೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲುವೆ ತುಖ್ತನ ದೆವಿ ಮಕಾಮು ಬೇರ್ ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಮೀ ಹುಂ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕಂ नवास्ते का फंसास आशिक करने का गुण हदाम बल्लू का मोबाइल जमाल अब्दुल नासिर मिस्रुगा मिहार बेस मसले नोन्नान मिवाह केगा एनेगे वेरिकन देमेट्टु मट्टक अरबींगे तेरे गांगिनु गिन बयक मुस्समोगा वरक बोडु रोलें अदा कुरवेने भयके एहमी मिमी गुण रंगल हकुतके लिबिदेन जेहेने सबकी वोटु बेनु बनी यासा बुंगस्व रंगल मिनुवं कुरंगे बेजे मिमी वाला हेदुम बेस कम कुंडे मिस्र बल्ला वालब्ब पमुंदा आगोई यहाँ बुंता बाइक में इधु को तेदूनी नतीजा हितोगिन दिए मिनिमम कुरंगे बेजे है सबकी मी मुस्समोगे देबाकुले इब्बा ए मिमी हुंगे हाकुत मिहारवानी निगुड़ागम अगुण के सवाल के इस्लाम दिन निगुड़ागम फतवा मिवनी इस्लाम दिन नुन तो हाकुत दिन दरिन तरबियत को फिर मिहामती मकामे साली रंगल अंबक बदल जे मिहामती मकामे मम्मा के हैसियत मिहामती मकामे मम्मा के फायते दरुगे सोरुगे बनी फिर नटका फिर मिहा के फायते दरुगे अंबी मिहा टका सोरुगे बनी ऐसा बाकी फर्द वसमाद रखा तेरे हेव कंतंगे बकुरे नमेश फिर मिहा अंगुरे देनी फिर मिहा अल्लाह अंगुरे तो मकांग अमरु नुकुरा हाइंदा एने कियामत रमकी अंबी मिहा के वाजिब फिर मिहा के वाजिब एन अंगलालु ओगा तेरे हदीस को बने नुतलाश इस्लाम दिन को उसूत का बल्ला वाला कोंग हालते को वरी कुरुंग आईविस देम्मे मितरंग आयरस कुछ जगह सवाल कुरम दिए तिमने गंबी मिहा वरी कोट सिटी लागे तिमने कीने हदम भी तिमने टका दुआ को दिबलाश कमिस बाइक बुन्ने काले दुआ कुरी मैजाब हुए आगोदे मसले ते जाबा कमार कोन दुआ कुरान में आगोदे ने कम की बे मंगरूटो गिंदी एक कुरी कमी को बने तिमने और देरे तिमने के तिंकु दिन तिब्बा इमारा तिमने अंबी मिहा लिबुनो गोदी हतर बुरी नगा हम निमुन तना बुने काले बे गेम बेरवास शेख आगुन को बाय सवाल की कीने आगुन खत्म मुनि दिन कीने हदम कोमेस गोते बयान को आगुन देने देमे फिरिंग एको गा फिर जन्म वाह के देक्किदाने नमे इस्तिहालतुगा वाह के नुदक्के मुनि तिमने दिमा अंग आहा अडी चेक्केनी तिमने कीने हदम वे ए तिंकु दिन हको कोन कम हे तिमने कुरम वी कोन कम मिनिमम कुरी में वी गोते ए फुटबॉल मैच का अरवाली अल्लाह एंगे वी गोइंग सागोतुगा 900 के 30 वनाए अलजाब सोद के फंसा स्नोवनाए मीग बयान कुरवी मकाम निगुला गति हां कम कोन जाने मिनिमम वान जे हेने एरुने फुटबॉल दरकंगार कोन गोतकम यारनी और याम गति बेकिन करनी यहा साबुं सोरगे के वहुम बिस महरुमनी एम वी मलोबे तख्तुम अंगनकं नुबाकमकम मगु फय दानी तो रसम हदीस को बनी इदा तातरतिल मरअ थुम्मा खरजत फहिय जानिया व कुल्लु ऐन जानिया औ कमा क़ाल अंगनक
زينة تروي هوند لاجين هلي فيران كوري مچن نكوم جنما ليجدوا ريحها එකම ලේගේ වස් ලිබිගතු මට්ටන් එන එදිගෙන් එකම නිකුම ජනම එකම ලේකේ زينة කුරාන් හෙනක අගොනුඹ නසසමදිස් කොබි ඒක මානකි ඒ ෆාහිෂ් අමලන් අරාගතුම ෆිරිහනුන්ගේ හිතන් ඒ වස්වාසකෙන් එදියි එකම ලේගේ හුරේ එහාසාබොන් زينة කුරාන් හෙනක ලිබෙන ෆාෆ එකම ලේගේ ලිබෙන එමෙන්න හදාස් දැන් එකමට්ටකා ඒ බලා බෙලුම් ඒ වෙස් زينة කොම් මිහික වෙසිනෙන් කොම් මෙස් මිම්බරෙන් අන්නානේ එයි බලන් විදිහටන් තන බෙලුමේ ඒක මෙහෙම මොනේ හා මිනුවන් කුරෙන්ජේ එම අවගුණ අබදවස් කුරුකෝ දන්නවා ෆවානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හෝම් මිනිස්ටර් කන් දෙවියම මිහුන් ඇස්බුනේ හා ගබුල් නුකුරච්චේ හෙල්ත් මිනිස්ටර් කන් නගාස් නොත යූත් මිනිස්ටර් කන් නගාස් අල්ලාහ් මේක වකරන ෆී බුයුතිකුන් තේ කමලුන් නැෂේ මේ රංගල ජීල තයාර කුරවෙනේ ඒ මදරසායන් තේ මිහුන් නෙබෙස් ලොබෙ දොක්තුන් මේ හකීකතෙන් मायमुंगे वाजिबे दरिन रंगल को तो तरबियत न कोरते देमे फिरिम विस्के वजीफा अगुन दन्न वजीफा अदा कुर मजबूरात गनेते हमेश अगुन अगुन का बिमियान फुरान सलामत होरेगे अगुन मसा कुरान सबके दरिन रंगल को तो तरबियत न कोरन बल्ले बल्ले कुरकुन नतीजा आगत इस्लामी खिलाफा बेट्टिगे देविस कीवे तो हम इफद मुसीबतें ऐसे एहन कम रसूल हदीस को बने इन अखवफ मा अखाफ अला उम्मती फितनत निसा तिमे नबिया के उम्मत के मीहुंगे तेरेंग एम्मे बड़ा बिरवेति वा फितने के अंगनुगे फितने تبامي هم بيروتواش أديهم حديثك أمة إرشاد بني الدنيا حلوة خضرة دنيا كي فونيتنك فهيتنك اتقوا الدنيا واتقوا النساء تبامي كون دنيا بس بيروتواش أدي أنهن بس بيروتواش فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء إسا باغا ميونغ ترسم بودو فتنة غو فتيگين دي أنهن سببون أي برهنا وگين مقام دو كلا فنيكوتيما فاحش عمل تك كوروي نتيجة غتون الله سبحانه وتعالى كوفا حقين دي اهم بيروتواش دنيا كي فهيتنا كي فونيتنا كي فونيتنا هليگين گليگين نداشه تبا ميكون هلاك ودانه تيمن الله گو وعدون كيباوگين گادان एमे मिमी वागो में मिनिमम कोफा इंसानी हकुत के क्यागिन मी गेनस्ति मकाम तक बलालार मुडिंग अंगेनु बरहना कुर मिहार लकुडी गडंग इष्टहार कुरन जेहोन सागुण मेंगेल्लो बेती दारिये को अंगेन दारे को बरहना को फदक्काला ए लकुडी गंड इष्टहार नवानी तो मी यहूदीन ने मिमी हुन दुहा को सेवेन्ने दे मी अदावत तेरी मिमी को मिकंत कुरान मी फिक्री हंगुराम है मी हंगुराम क्या मकाम में देमिगेन दान मुस्लिमो विसंजन मुस्लिमो गोतुगा नतीजे नाम मुस्लिमो निकमति वान දැන් අගොම් බලාලම මේ ඉන්සානි හකුත කේ කියා වදාදී හකදෝ මෙමෙ වාහක දක්කා ෆිජාරියන්ගේ වාහක අගොම් ගේ තෙරම් වර්ගින ඔක්තු මිතිබේ කම හාසෙෆ දෙමිගුන් බද්දල් වියස් දෙමීදා බද්දල් වියස් ජාරියන්ගේ වාහක අගොම් දෙන කොන් ජාරියන්ගේ ති වාහක දක්කා මීහුන් කාරින් අහා බලාඩේ ජාරියකේ ගහගලා මේ වායන්ගේ එමිහුන් ජවාබ දෙතෝ කෝචකකන් එගේ ජාරියා කියන්නේ ඒගේ ලෆ්සි මාන බලාලකම වන්නිනව ජාරියා කියන කුඩ කුඩ අංගෙන් කුදින බස් नमिस इस्लाम दीनु का जारिया इन्ने मिकेनी अल्लाह के कलिमा फुल मतेर कुरमट्टका गैर मुस्लिमुना हंगुराम को गें गैर मुस्लिम के तेरेंग असीरुंगे गोतुगा हायर कुरे मेंगे तेरेगे तिबे अंगेनु नशे दिवे राज्य की सत्य मुस्लिम कौम कम में माफ कर बात है जुमले बने वेती गमार में हुन नविष्णनी बा सत्य मुस्लिम को दावा कुरा मुस्लिम मुस्लिम के मी मुस्लिम हो गए नेते गैर मुस्लिम ने दिवे हिंगे तेरेगा नमिस मिहारो बेती भी तरक्की वगें को शास्ते का क्रिश्चियनो देहस देहवनारो दावा कुरान मगे हक्कु तके मेसाने हक्कु तमेनने मिहा साबुने वरदुराला रवारे उन तके मे नार इंसान हक्कु तके क्यागिन जमियां हदागे मे वाहक दक्का देक्कुमकी कोचक्कन दिवे राज्य गरायितुं विष्णा वडागन जेने मी दनी वरद नुबा मिश्राबकक्कं मी हक्कु तंग होदा एमे दिवे राज्य कोंतर की दिवे जारियत दे मीगु गोसवेने के शहवत वे दुम फुद्दम वेगे मीगे अंगिन दरे को नगागिन गोसेने जिने कोफ मी मगे जारिया बुनीमा तंतन ngara tibegen जारियांगे बेगन गुले बुनंबीता इसान दिन को बितिबित जारी है मैं दुनिया को कोंतर को तो मैं हर जा रहे हैं गुड़नी ने बहन आपको मैं मुस्लिम को मना कर मैं हर नहीं गुड़े तने एम भी मैं फद हालत को तो मिवाह का दक्कनी को मकसद का कागु में विस्तानम भी देहास देहवन हारोगे एमी होंगे मैं हदफेंगे बोल आगु में बुना को दा टारगेटेंगे बोल ए देहराज जेगवेस डेमोक्रेसी बोल कंग बयान को दिनो मिनिमम कंगे बोल कंग एमी में इंसान हक तो वे सन्नान बला मकबूल नुकुर में एबिति विधि हिदरिंगे तेरे का कबूल नुकुरा भाई आगो में देवराज के तालीम हासिल कुरा दरिन तरे में दिन मट्टा का भाई इसको तो वेरी नंगे बितिबे अल्लाह होड़ी के बाकं कबूल नुकुरा भी हो आगो में फुर्सत का कमा बे हुरिया फरात के इल्तिमास को धन्यवा आगो में कौम का मिफद भी हो आगो में दरिन तरबियत देन नु बात बस ए सुंपा का में आगो में मुस्लिम मियाई लोबेते आखुं
lobete ukhtum agomenge mustamoga agome beenu na agomenge darin banguruta gendak midi aharuge jisi o level hedi hain has commissioner ge kudinge teren dihas kudine faswi me haruge nege kitak kudingam faswani kitak kudinga failwani fasas edesade kudin failwi e failwi kudin commiss kame kurenge beje kuriye kantatta ekamaki ko bato bay kudin kamfatu ga mudili ane bay kudin karuga fangali ane bay kudin kataru hivi ane bay kudin maswata kiti ko baage jehuni mai bafage lolun karno hembeshi ilyasa nase dibalare funen ette ka femfuri mo kon kametto wani nuwane migotto algom ga mustamoga beenwane kame kurenge hene ekama algom meti be ufaluge tarakki be tarakki nuwe kiwe to failwi kudin kiwe to kudin rangal jilaka tarbiyatu nukuruni hangar gomure de rago men ngamure nukurave dihar gomure de madabu nudeve nidata maki nukurave islam dinu ga wen usul taka khilafa go men tarbiyat kurima barahana wege nikutima kinatto wi bai bafain ko so daringa ngariye muslimo go mi faisha balle hinge kiwe to bekam mak faive islam dinu ga ibo bayan ko de bafa no so de tir sanaytuga awre niwa kuren jehni kombege kurimati ga awra kasu kurone kombege kurimati ga zinate riwambi firimiha kurimati ga kan එහෙන් බීම ලොබේ තොක්තුනාගොන ඉතිමාස්කො දන්නවාලම් බේණුවනි මුස්ලිමක මියද දෙදරින් ලිබෙ තිබ්බා තින්දරින් හතරදරින් තිබ්බා බංගුරටක මිදා එම්ම බොඩ සබවකි අවගමෙන් මාෆ් කරවාති ලොබේ තොක්තුන් අමිල්ලා තුන් ලිබ ගන්න කුෂේ ඒ ෆිල්මි හටක ජීන තෙරුම කි වාජිබේ ෆිල්මි හගෙන් ගන්න වගතු බලාගෙන නිකන් තජුර්බා කරවා මිකන් ෆිල්මි හගෙන් ගන්න වගතු බල්ලවාගෙන් ජීන තෙරුවගෙන් අයි තිබ්බවාගෙන් ෆිල්මි හන් ඉස්තික්බාලක දරින් කුරිමතිගා බප්පෙන් මම්ම එකුරා ihtiram බප්පා mamma yange kura ihtiram e darina libegindan ei dun to tarbiyataki ei wakarna fi buyutikunna maanaki ekam demi hum vestiye ba wazifa dako Allah subhanahu wa ta'ala wa yakram waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha e firmiha ge faratun angene kule bime ei hinhama jehuma ufawrikan hodash rasulullah sallam saur farba nur farbada ge olage terega jibril amin wadaga fa maanaka kuraba dukolle bima ekale fan turtu albomo ge wadagen birful gada wadagati makaku to hingam jasade lesku nailaiha hingam je hum hodandi wadagat birful wada nuganna washe Allah subhanahu wa ta'ala kalege fan nikmete nukurwane la yukhsika Allah abada du hakus nikmete nukurban hingam je hum libnu fawirik eme firmiha masakatu nimigen anneir andimiha ihtiram ada kurani istiqbal kurani ene ekura istiqbal darin nangi befene alalon rangal tarbiyate libenege waqarna fi buyutikunna ekam mehumna kama konda eme demi hum bes bazara wazifa fonwi demi hum eku gai firmi hang istiqbal korun huri lankale bangali natija gotum kehina vi agome muslimo gami hakika fennane agon danne mge besarate kan henna wazifa ada korun harame nu islam dinu go huddebe namis islami gi gonige terega e hakutan ada kurave halatuga ada nukurave kama banguru tuane wahake ngal kon dannawalana mihe ko aswagon karibunni timennage firmiha wazifa da kurani mene ofihegge angeno kaswoni timenne firmiha na seddi balare ene hile angena kole waake komisme ko bunni agonde denne me dushin he mune nune komisme ko bunni agonde masenete visna de to balanam ane do ato te firina aswoni timenne gambe miha mene ofihegge masa kurabani ena mene miha karatteva kadwe me illase na seddi balash agodene miha fasewane agonde timme firinge kubba shakku agonda shakwa gonde deme firinge ko badelu je warangalwane nenge ko taagonna seedde na meerat deme firinge ayro bala mi deme firinne agonde ne tige emme boda asle ki me dushinge muni ndoke me wazifa ta gada kura ange me abone ma eta ke wazifa da kura ti emi na ko tiye kaddiye ko ba masaleki masal je guni shaytan hunna ne timona farata agonde ne gune islam din agonde genesti fawami usuta uga awani konkale hikmat teri kantattake kagomena nuisune shaytana insana ge hasigonuge terega fura le dawru kura faden nartawge terega le dawru kura faden shaytana dawru kure shaytana embe budan ufawa dekamake wani lobe doktun e agomege darin bangurut kollu mustamoga deme firinge deme duga shakkutan ufaddalu eha sabun aila ta banguruten de darin tin darin hatar darin mihar nubele mihar balane hingum jeguma ufawrikam komme shakwai ehem bima islam din aishma bayan ko debani wa ashiruhunna bil ma'ruf فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نساء سورة غنوارانه تبلوا لبا اكملنا एक रंगल कंतक कुराश ओगा तेरुवाश हेको कंतक कुराश एबे स्थानते के वकिउमन अवश्य गन्नाश हिंगमनु जे हेकम फेनि जनम
لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إبس مؤمن فرهنا مؤمن عنك نورهم فعل نكراشه أي فرمها بمها نورهم فعل نكراشه سبكي كم لك إنسان كشك كردانا ما أفكرم بي كوريا مي أولند دوفدان إنوني أمي أولند هوتينه ඒනගේ ෆරාතුන් එතෙක්කම හොන්නානේ හිංගම ජෙහෙ කන්තත් ෆෙනිෆා ඒ හිංගම ජෙහෙ කන්තන් හඳා නත්තාලා කුරිය දාශ ඉස්තන්දින් දිගිරෂා එමෙමනේ ෆාසා අන් තක්රහු ෂයිअन වයජල් අල්ලාහු ෆීහි ඛෛරන් කසීරා බයි කන්තත තෙබා බිගු නුරුහෙන නමස් ඒක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වර රංගල ගොත්තේ මෙදරු කුරබ්වා ෆානේ ආදේ රංගල සාලේ දරිය කොසෙනගේ ෆරාතුන් දෙබ්වා ෆානේ ආදි ගෙල්ලිෆවා මේ නියම බස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අම්රා දෙබ්වා ෆානේ එමෙ ඉස්තන්දින් දීෆවා උසූතන් අල්ගොමෙන් ගෙන්නස් మీ వర్క్షాప్ తకి బాబం వి నుంతో అవగమంగే ముస్సమోగా మీ హేలున్ తెరకం గెన్నం వి నుంతో మీ హక్కుతం అదా కుర్మ నమే సవగమంగే షూర్తం మేనే బదల్ ఇఫమ అదేయి ఆ ఏన ఎహెన్ అదనే మమ సదానమే నో అవగmen ఫిరింగ్ නුකීමන් තරිවාකම වෙන්නේ මීහුන් හක්කුතන් අදා නුකුරාකම වන්නේනම අවග දන්නවනේ ලොබේ තොක්තුන් අදා කුරබාඩේ දරින්ග හක්කුක දරින් නට්ටක ඉරාද කුරවියම් බි ෆිර්මියා ඉඹරිකන් අන්නානේ ඒ අංගින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවි බාරකි දුනියක එකක බසුදි බබාරේ එමෙම ලොබේ තොක්තුන් ගම්මති කො මකාමකි වරම්මති මකාමේ ඒ මකාම නිගුලාගතම මිමිහු මසක්කරණ ඉන්සානි හක්තවගේ නම්ක එමෙ ජාරියයින් කියාගේ මිමිහු මුස්තමෝග මියාඩු ෆතුරාලාගෙන් මුස්ලිමුන් බදනාමකෝ දීනේ එල්මෙරින් බදනාමකෝ දීන නිස්බබා කොම් මිහෙකි මි ජාරියන්ගෙන් ගුලේ බයකේ මිහාරම මිහෙ කොහිතන් කර ඉල්යාසස් ගෙන් ගුලනේ ජාරියයි හුසන් රිතස් ගෙන් ගුලනේ ජාරියයි මජිද් ගෙන් ගුලනේ ජාරියයි දැන් හුස් ජාරියයි mi kon wahagetto මිමිහුන්න සුබූත නුදෙක්කේ මිහෙ කොයිස් වක්කන් කොෆති මෙන්න मी तिमनगे जारिया के बुनी में जारिया का बीतो जारिया कोंतन को तो दिवे राज्यं आई कोंतन को कुरवन हंगुरामित्तो एमेमा फुरत में मी गुन इस्लाम दीमस्ने गुन आगो दन्नवानी वर दुराला रेवे रेवमके मी इंसानी हकुतन हिमाय कुराशे क्या वतेदवान या साबुन कुरियों हारुग मी बिखोन दावा कुराने आगुन फारे का दुनिया हिंगा दाना नेतिय सिंगा दाने विधान मुंगे कशिगंबे नमेस दिरिति बैकम नि जुमला आगोन इव्वा देना मी जुमला हंदुम फॉर बहट्टवाती मिकंत कुरमंगे मी हुंगे बरावा यहूदी ने की यहूदी मा दुराला बिकुम विस्नागेन दुरदान एहमिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबा फनी वलन तरदान कल यहूद वलन नसरा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम निमी को नुरुहेने मी को लोही जना मोन्नाने सते कनु बैकम एकम विश्वास एमिमा इंसानी हकुतक के मी को दावा को मी को हाले थोरी को मी बुनी इंसानियत तिबे बय नोने ए जनवारू ने इंसा शैतान गाड़ी मुर्दार अमल के अंगिनु नकी ए शवत के तुम फुद्दाल एमिमा एमी को के तेरी तंग मी को दिरो मी उड़ने इस्लाम दिनो को हुद्दनवाने अम्बे मी आइले फिरना का को देम नमे से मी को दिनो को हुद्दवाने मी को ए अल्लाह के कानून में बदल को गुणुंदी एमिमा एगोई दिरो मी को मसक्कम मी कुरनी आगो में मुस्लिम विष्णु जेहन आगो में अंगिन दरिन रक्कातिर कुरान आगो में अंगे दरी रकाते नुको फिनम आगो में नमाद मा देवेने विष्ट जवाब ने दोहेंगे बादे लोबेत खुतुम एदोगा माइन दरिना दुर दोफदा दोहे एदोगा सुंपा कमाल को सलामती हम एम गोते ए दुनिया मति अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंगे गन इख्तियार को अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोल दिनोडिगे वातिता में इंसानत के लक़ब देवी अल्लाह में वही कुरबने नूर सूरत के 30 आयतुगा वला यद्रिबन बिअरजुलिहिन लियअलम मा यख्फीन मिन ज़ीनतिहिन एकम फाविस बारन नुजहाश आदि नूर सूरत के 32 आयत का अल्लाह सुब्हान अहज़ाब सूरत के 32 आयत का वही कुर बांगवनी वला यखदअन बिलक़ौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुलना क़ौलन मअरूफा मा लूड़ा फते को बाह को सुनक्काशे बालिका से हित को फदेफा वा में कनेक कावेस हिंगा दाने दुर एमे यहां बड़ बार वाला फमे कानून बावा लबा में इंसानु एद्दे अल्लाह मिकंत मोल देन उडगंत देबे कानून बने काम को दे इंसान हकु तक खिलाफ एमे बड़ दोगे कंगल को में नंगे बेंगे एमे वागो दन्नवानी अल्लाह देबे मकाम का तिबवाशे वरमती मकाम के दुनिया के कबस सोसाइटी के कबस जमिया के कबस एबस बाय कनु देवे फद मती मकाम के ए मकाम को में दुरकोल मट्ट का में कुरा मसकत जाब देबवाशे अल्लाह बिरति वाशे मादम आयबोते सवाल करवे दोहें एदो नर कोन सरा मट्ट का मसकुल वाशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला बस इखलास करके बागो में मिलो बेती वतन के दिवे उख्तुन की अल्लाह सुब्हानहु व तआला को में मिदे भी शरफ लिबिगिन मी शरफ गा तिबिगिन मी रंगल जीलुं अबतालुं तैयार कुरमा निकुन उख्तुन तक कम गालबास लबे उख्तुन मायना की वरमती मकाम के तिबे अगुण अंदाम अगुण के मम्मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मम्मा के उम्र दे कुरबा मम्मा फुरी मसीहत आफियत के निमत देबास 11 हर अंदर लोलो नुफेनुनी मबाइक में बुने एल्ला ली तो बलंग उदगुगे मम्मा विदाले नून के मगे दरफुल फुनी कियावास केवाग नन्नान इराद करबिया ए मम्मा के हितंग हिद्दति कम नान्नान ए मम्मा के हितंग उफावर के नन्नान ए दुआ ए शरफ आगो मिन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिदेवी ए मागो में कोम मम्मा एकोस एगो त धरिन तरबियत करबे तो मसा करबे एहम वीमा ए माइनन ए मकाम ले ए स्कूल
algomen gellu alima den wi gotake algomen ge darin bangurut wi mustama balali me kom haqiq ge be Allah subhanahu wa ta'ala amal kurum ge tawfiq de wa ma alayhi al balag wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khair khalqi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ada algono hama ede edumen eben agonda taydu kurba be fun adi dini kankama lobi kurba be fun lobi tuktum hagigatu agomen na ekuga washe adalat party agum dannawani mihar adalat party netije ada party goswejje nun mustama oti waran halabolikun mule dunya oti islam din nattala masaka kurumga baykumi go masaka kurairu kettirkama ka kuriye deveni baykumi hunge hibwar libigen Allah subhanahu wa ta'ala ge dina nasudu mutaka tin komme ukhtakus agomena ekori wada ganna washe mi din hema kuruma masaka kurana bayku nete agomenge majlis akum sagomen mi fenne mi kamge haqiqate ekakoneka khol nung hing ibes kamen nete din hema kuruma masaka kurveni bayku mi hum sibor diga emi magomen telubete uhtuna gon gwalan adalat party ge member kam ikhtiyar kurba adalat party ge member genakogin agomen hibwar deshe agomen mayus nukurvashe kuri diu mattaka telubete uhtuna barabodu rolen ada kurvene erol ada ko debo medi iltimas kurun wakne man assalamu alaikum ಫೆಶಮುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದೆನ್ನವಿಂತಿ ಬೇಫ್ಲೋಂಗ್ ಅರಿಯಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವರಪೊಡು ಹಿತಿರ್ಕಮ ಬೇನು ಬಾವಾಹಕ ನೆ ಹಿತಿರ್ಕಮ ಬೇನು ಬೆಂಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿದನ್ನೇವಿ ಸೋಬೆನ್ನತಿ ವಿಸ್ನು ಶೇಖ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ವರ ರಂಗಳಂ ಎವಾಹತಕ ಅದಿಯಲ ವಾಲ ಬಾಫಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಫೆಶಮುಗ ಕುರ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದನ್ನವಾದನ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದಿಮಾಕ್ ಕಮೆಗ್ ವಾಹಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮುಚ್ತಮ ಮತಿ ಮುಳಿಂ ಕೊಂ ಹಲಾಕ್ ವೆನಿತ್ ಫನಾವಿಗೆ ಮಿದಾನಿ ವಿಹಾರ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಂಗೆ ಮುಚ್ತಮ ದೀಮ್ ಫೋಹೆಲ್ ಮಬಾಕ್ ಮ ಮಸಕ ಕುರ ಮಸ ಬಗಂದೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದಿಮಾಕ್ ಕಂತ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದನ್ನವಾದನ ರಾಜಪಹಂ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಬದ್ದಲಮಕಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವೆಸ್ ದಿಯಾ ಎತನುಗ ಮಿಹೆದಮುಗ ಹುರಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಎಕಣಿ den tibi fudewra gena firiyano angem be plas tibbe komisaraka alugan pennere fortames buni mi jariya group mi nyang ingene jariya ngule mi kombette genguleni mi swalta anna feshi alugan buni alugan kanne alugan firimi hanu gengule tibe pla kanne ge bodon ingene tibe plonga paratu netiwa gadivi genguleni tibe plon shengene sheikh hussein gengule ekako dr majid gengule ekako mege moluga hori sheikh idris yana gengule register nokurati neti mi alugan ati mala hama go engeta hama go den ekkolok ne peflok idale mihar me ole radio atol ekachke algon madu ham birugan nechke tibe flong ege peflok itanu inna vidar tibe flong yonwa ne tikam huttala bashe algon me birugane turuturu wale algon me mihar tiurun nokurame mi daraja ga mihar algon me mujto mate kibeto radio atol dek birugan nani e islam dinu ga wahke ga dekwe tigina account kai mam birugane ehem wim algon me tibe flong ari hom medani algon men an hennun ge atuga bare veye algon men nukunna ma hinga she me kurkura misale algon dak kana algon men aduwaham turki vilatuge wahaka turki vilatuge qanun asasiga muslim mi laftu liyun mana korebigen dia ebagutu kakuto isnagi angem befleke engan han krisnagi dewanan han kamen en dia timmanan han kamen dia emi unukugen kori masekatun kaamyab kori em algon men angenu kibeto fast hem bi me gamuga algon men bes nukunnam wi algon men nukum algon nakora masekatkoge algon menge halaku ga mita jeel netu mita jeel algon men isla korata masek korambi algon men dari nakal gutta tarbiyat korata algon masek korambi algon men huri haguta ko nukunnanga bejehe ehem algon men dannawani tibe from algon men nai parladwa devashe algon men naki ga wadan devashe algon men nange hitir ve devashe dem mi haisa algon danwa dan tibe from masek algon men genda rawa pegge titibbe gotaka hiyannoy korevene henne algon fennani kodukon group gota behila wage masek kolla algon men karda ha fansur tibe from hame for koddena